Русский осетр пароводоса. Союз. Ну, такой вот большой. Русский осетр деген ушул достор. Жанагы черный икра ушул берет. Черный икранын 1 килограммы $2000 турат. Черное золото деп коет ушуну икрасын. Икраны 8 жылдан баштап 8 килограммдан болгондон баштап берип баштайт. Өзүнүн весинин 25% икра берет. То есть 10 килограммдык икра болуп балык боло турган болсо 2,5 килограмм икра берет. Өтө дарычылыгы көп. Бул балыктын эти осетрдыкында жылкынын этиндей болот да. Даама. Это получается он еще маленький, да, раз с ним нет икры? Союз достор. Давно рыбой занимаетесь? Осетрдун сыртында мындай эме болот. Сирамонтук карасын алып салыш керек. Осетр союп атканда билбегендерге мындай өтүп коюн. Мындай болот, аны алыш керек. Да. Жууп бүттүк достор. Сойдук, ишин алдык. Кеттик. Өтө катып алып болуп жеринен. Bunun çoğunluğu bu. Осетрдык 200 килограммга чейин чоңойт. Екі 100 килограммга чейин чоңойот. Монун үстү мону алып салыш керек. Бул сөйүк болот могу. Жегенге болбойт муну. Кабырга сыяктуу сөйүп болот. Бул осетр шомдугу ошо 200 килограммга чейин достор чоңойот.
алып салат мындай сөйттү. Кызыкканекиндей болуп. Ушундай алып салса болот. Тамақтарымын алып салыш керек. Көбүнчөсү балыктын ошо айсөтүрдү сойгонду көбү билбейт. Ошого атайын үйрөтүп койгула деп жазып атам. Бул достор мына даяр болду. Дагы жаны чайып элек. Дагы эле тиби мына кескенде кыймылдап мына кыймылдап атат. Dayar oldu. Salabız hazır. Olsun. Limonlu soğustan biraz hoş bozuklu. Мучтан hoş bozuklu, mучтан. Жылқының еттен дағы аябай вкусный негізі. Жылқының еттен дағы бияқта қалады. Асетурдың етінен. Мына достар болды. Уже даяр болды. Туз, лимонный соус. Асетур. 1 килограмм бағасы азыр 800 сомға сатылады. Асетурдікі. Икрасы $2000. Даяр алып. Посидите. Готов. Готов нете. Мадинокасына негізі түзеле болса олып. Басқа өзеле аябай балық жағымды да. Гет. Негізі доктор бұл айтып отырды. Май жақындағаннан кейін 5 минутта бітіп, 5 минутта оны болуатса. Жылқының қасы орғы, қасы қапасы.
Dağımızda kuşkay olur dayı. Ödesi bağlanırda bayrak dağımda görüşümüzü bölümde bayramlarda avluda uyakta bayramlarda Eğer üstünde bağlı ayşatı bağlıklar yetkilileri faydalı uzaklar ardan koyuyor. Ne o? Batı uzaktan ne güzel. Görüşürüz. Burada doktor hıçtı buna. Bu iş düşünüyorsunuz, hiç var. Sana bu güzelim ekspara ulaşacak olsun. Gel izleyelim, olmuştu. Kırık milyon bir zaman, neçe milyon doğanımız. Ya. Bir ay oldu da. Parende normal barılı. Bu bir ay var mı? Bol yol menen kança var ya? 500 milyon. 500 milyon, yarım milyon kende. Bu onda 50 mingde dedin mi? 50 mingde. Ya sırtta kadar 100 milyon. Kança türü var ya. Kança türü var paroda. Parel. Birele ve raduzli farele. Bunlar olsa bana zalat istedi. Zavat isti. Ha bu yemekenen gider karakende. Bularga ne tavuk veresin? Özün tamağı. Özün korun. Özün korun. O 50 minge kança korun veresin? Ben bilmem Microsoft'ta spesyalist falan çakırayım bak.
корм вот этот даем. Вот для самых маленьких. Здесь сколько? Ну, там где-то 1030. 30? Одном бассейне. Анчады? 30 bin değil. Всего было 400 там, с копейками, вот 100 тысяч на улице и здесь где-то 1400 на вот этих 6 бассейнах. И здесь еще 100. Сколько корма стоит на день? Ну там чуть больше 3% от массы получается. А по килограмму? По килограммам там порядка 2,5-3 килограмм. В день, да? Да. Это только этим, плюс тем еще там 3 килограмма уходит. Этим еще уходит полкилограмма. Там месяц, да, нормально там? Месяц, да? Ну, примерно, да. Здесь, Не, вообще, радужный порядок. ну, в условиях бассейна, не знаю, килограмм 8, наверное. 8? В природе больше, в природе 12-15, наверное, есть.